Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kata bela-sungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bela-sungkawa atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ucapan duka itu disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Moskow, Rusia pada Rabu 10 Desember 2025. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bela-sungkawa atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ucapan duka itu disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka di Moskow, Rusia pada Rabu 10 Desember 2025. Putin mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya korban jiwa serta kerusakan besar yang ditimbulkan akibat bencana tersebut. Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas perhatian dan simpati yang diberikan Rusia terhadap musibah yang tengah dialami Indonesia. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в Москве. Добро пожаловать. Yang mulia Bapak Presiden, teman-teman yang terhormat, kami sangat berbahagia melihat Anda di sini hari ini. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Kami sudah bersepakat dulu tentang pertemuan ini. Saya ingat ada rencana yang sangat besar. Но прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Tapi di awalnya saya mau menyampaikan kata-kata bela-sungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, yang mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, terima kasih atas penerimaan saya. Saya paham bahwa Presiden Putin agendanya sangat sibuk. Saya terima kasih diterima dengan pemberitaan sangat singkat. Ваше превосходительство, уважаемый господин президент, а также уважаемые главы российских министерств и ведомств, очень рад видеть вас. Хочу поблагодарить за теплый прием, оказанный мне и нашей делегации, и также, понимая, насколько плотное у вас расписание, хочу лично вас поблагодарить за то, что нашли возможность принять меня с визитом, несмотря на то, что информацию о нем мы направили в достаточно короткие сроки. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.